Mentah las ngi ublei ka arfu arterik jelio, kadega sien ka balai ba ka kinhon jangki ba aisungo bahaya ka snam, ka bala tip kum ka West Khas Hills District Blood Donors Organization, ka baki aisungo bahaya ka snam na kibenta ba ka Nongston Civil Hospital kan pindan kam, ha ka ba aisnam i gitu ki bapang, ba shitom ki badan kam kirki ha kanu kapor. Nadu ba ka seng, ya kate ka kinhon hadu mentah ki ladan palat lai pongot ki dakhan kat kum ka jingit ho jang Dr. Eric Wanyang ubadipet ya kate ka jaka bu snam laong manadu ba kate ka kinhon kala shim ya ka jingkit kli banwan ai song bhai ka snam jogi shisian man la ka lai banai kum ba khandai spa lai po hnriung wet ki nongpang ki badan kam snam kirki kila yo jingya rap bat ki lakot na ka jing shitom jongki ha kate ka sngi hadien ba ki dokhat bat kinhon ki ladap man aisnam la penlong ya ke jingelang balingkot ha ka bal pen ya do ba lom lang khars imle president palayo jingkran no we ne ki dokhat ka organization but now Dr. Eric Wanyang bala samru ye ki sernat but mementos shabaro ki dokhan donor tiba jadi sementara berber atau bagi kesangan yang dimensiam tiba kodor tiba dongkam yang kecingiran dan jeli te kumsi kenten bagi ai mensiam lang iwe pat kau konsipun ki paralak jeli lah dengan iwe ki i pat ki ban ya aisnam lang nak bentai tiba pangustam ki don ki down but kawai ka bagi kaum berbuat bangai ala de ngadunas na tengimtip ilong doktor akan hukum ban tes di kasnam dala de ala de tengre kumba ngalap ala de ba akun resi aisnam tengre ngaludot kataga jingkta kawai aja kalau don kalau tengre ngasno ala de menolong bukan berkaya te tum kecing ai mesim langi baro Pedang judi, kiba niju malen, kiba ai lasin sosial lane, kiba dang sedang bro, ai ketika sejam, kiba ngikloy bengirap kiway, mau boleh dom laga jom ka, jing perkat na bentar judi, habang ngirap kiway boleh kum sayarap na bentar judi, kata mereka thong judi, but kumbangi saya dia, yo sengobun kibreu, hakikut lah, kisen jejas siapa yo ya senang, kalau dah kibe pun kibreu, kiba don yang kaman sim menyerap dan kam dan jing eksu ya ki bapang besitam dan yo Islam kan ko te da ke jing lam nanti jing lam juni ngaso kemen do kata bagi do dekat bat kan dekat hon Raymond Siwa ngajulek ko pasir tengah lamali bagi kan ngajulek itu kan lo di kebaikan iro te mentah ni do don kam ke jing lo hawi wan ni so te kat lo ke jing do je ke bertan ni nom style kan lang penting susu yang ya ke jing lo je sep ani ka bangi le kiu susu lo te kawai ke bang apa ni ai jingkut lang ba nak bentai di breu ki bang jumalen ban replace mo atara group no sisi number sutana ke jadi replacement nama ba ka jitu hi jami ke bang ilong voluntary ban su ai ka snam jami atano ko por bang ilong kam sa ka blood bank dan blood center lai ngam penslot than ban replace nama ba lada ka replacement kana ya chu ki breu ba pang system Buat kita badan di bahagian di bawah itu yang mana Islam bro, nama tu orang sedang lagi berada place kita sim stay, mereka kapan sim je kita kalah, pemangi inam penseluruhan kepada berkan replacement, mereka penseluruh nak dapat donate kita senam ini, kita di voluntary donors, jadi disebut, dan disebut ini, kum dijingai sim lang, kemudian jika dijingai Islam, buat semi yok free check up. Bagaimana Islam menurut kamu masih bisik menurut kamu masih baru saya usik dokter mereka yo free check up nanti aku nanti ru kan phone call ke bakum nong ini yo hakini ke aku sau kata kebakan saya ke jingpang ke setip ke jingpang lah dan nong ke jingpang tak tahu kalau ke jingmentoy nak bentar ini regulasi pun bentar jadi baru ini maksud juga menurut pertemuan ban ayat kasna terus pertama di dengan karam kre ikat bentar kesini bidan argot i voluntary donors berang ai kasih bengkong argot te kau pun
sai lang berken mau biang iwe pa jo ai ten ba la na pi kam samo pi tali pahi masam jumbi di first degree make pa ikon iti tani sipara tani ilo dah tu kakak la berken ba kanu to ba ko ni gayai kin sim ba ta ka la kim sim ya pa ni boleh tu ni hapan report Larakaron ke stok apa bentar jadi pinai. Kerja larakaron ke stok tidak sih kan itu minta ke stok di jumlah tidak sih banyak. Mungkin harus ke kantor. Ini apa di tempat ayo kakak tinggal kita sama kita. Dan ini apa bentar jadi ke dalam tapi wana kakak. Lalu jadi di donos cuma pelajar Islam belajar. Lalu pelajar Islam. Sejumlah bentar yang berupor ngin hapan nak ngin kol kumta ya saya pun tak urusan dengan orang lain tuan pan dekat senam bawa tuan lain tadi berkam kerana ngate baik Pak Gilbert maju aiteng muncul dengan apa ni Pak Gilbert kalau sampai orang urusan berkam dekat senam tapi bila awal mana Islam no dia itu Islam berkam ikan ingin adjust kata kerukam mereka akan di grup dan sehingga bimbing grup kembang ini kami berserta juga grup sama sama di grup berjuang naik Islam apa kenapa grup tak bersih min ayat ini nanti insya Allah ini aja sudah kenapa kadang-kadang bentuk kaju benar Islam itu mereka itu ya tangkui nak kedulang baginya raplan ini werlang aja ngasep ini werlang ini banyak pasal ya werlang ini perlu kerja island ini kerjaan ini Pemba kaji pun seluruh lagi bagian sepak bola sendal berwan bang Islam berwan nos yang semua yang Islam berjumpi nama kini kaji kamu tahu tak kaya ini ngarang sih awan basan bahun riu di